bagabo muri aho n'abagore muri hano nimudatanga keya neza harabashinzwe kuzitanga mu kimbo cyanyu. Hari imitego yo gutega abagabo, hari imitego yo gutega abagabo, hari imitego y'abagabo, hari imitego y'abagabo. Ariko Kigali irimo amashashi ubunyana amashashi ndabarahiye. Ukundi mukazamubwira ngo bose boherejwe hano baje gusenga. Aba bose se buze makorari muzamubwira ngo numwete kuririmba kuyahe masengero kuwuhe mwete nyabona ucire hasi. Amashashi niyashinzwe guhiga ibiri mu mutima bitamenyekanye. Amashashi niyashinzwe guhiga ibiri mu mitima amawaya ataza bafata. Amashashi azagerayo. Uyu mubiri kumureba, uyu mubiri watumaze abagabo, watumaze abagore, inkoti zihari zarashize n'ababanye mu manegeka. Nukubera kwihanganirana no gutinya umuco w'imiryango. Ariko iyo bitaje kugenda gutyo baba baratashe barasubiwa. Za muri mu gutaha he nimudasenga ntimuzamenye mutaha, muzotaha ahatariho, muzozamwisanga umutategu. Mutinye cyane yuko yanzoka yoheje Adamu na Eva iracari muri tere. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Turishimye cyane kubwo kuba hano muri uyu mugoroba. Umuntu nasingirize mugenzi w'ikiganza amubwire ngo ndamusuhuje cyane. Bene data bigomba Imana ibamugisha na pole sana itageretse handi magambo. Tegereza mugenzi wawe mubaze ngo se wambaye umubiri, subira wikoreho wiyumve, wumva nimba wambaye umubiri, nimba nibyo. Amen. Reka mbanze nivuge. Nitwa Nzarugarura Muhinyuza Jean Paul, ndi umupapa ndubatse, mfite abana 7 barimo amahasha. Mani bamugisha. Hari abo duherukana kera, hari abo duherukana vuba. Inshuti zose zidukurikirana online, Imana ibamugisha kandi turabakiriye mu ijambo ry'Imana. Niyegereje Moses. Noneho munyemerere kubera ko nanje mwumvise ko mfite ideni ry'igihe kitari gitoya. Mutuze mwicare mugume hamwe. Nimurangiza ufite ikaramu ayiyegereze, wazanye agakayi agafate. Singiye kubabwira iby'ubwenge ariko wenda wokura mwicingenzi, kuko guhagarara imbere y'abanyabwenge bangana gutya ni ikintu gikomeye. Amen. Guhagarara imbere y'abanyabwenge bangana gutya ni ikintu gikomeye cyane. Rikamanze mbabwire umutwe w'ijambo w'icyo tugiye kuganira, hanyuma Moses urakanda amato gusa tushire muri time. Nari navuze ngo ndaguhagurutsa, nimara ndaririmba uturirimbo 2 nindangiza duhite twinjira mu ijambo ry'Imana. Mugume muturebere mu Baheburayo ni igice cya 11 umurongo wa 13, Abatesalonike bambere 5 n'umurongo wa 17. Mungu ni baba wa milele, nikiwa nawe sitapungukiwa na kitu. Mungu ni baba wa milele, nikiwa nawe sitapungukiwa na kitu. Mungu ni baba wa milele,
nikiwa nawe sitapungukiwa na kitu. Mungu ni Baba, Baba wa milele, nikiwa nawe sitapungukiwa na kitu. Nikiwa nawe sitapungukiwa na kitu. Mungu sasa kushana itorero, Mungu sasa kushana abo wacunguye, natwe mwami tuzadusige, uzatujane mu bwami bwawe. Natwe mwami tuzadusige, uzatujane mu bwami bwawe. Mungu sasa kushana itorero, Mungu sasa kushana abo wacunguye, natwe mwami tuzadusige, uzatujane mu bwami bwawe. Natwe mwami tuzadusige, uzatujane mu bwami bwawe. Natwe mwami tuzadusige, uzatujane mu bwami bwawe. Mungu sasa kushana itorero, Mungu sasa kushana abo wacunguye, natwe mwami tuzadusige, uzatujane mu bwami bwawe. Natwe mwami tuzadusige, uzatujane mu bwami bwawe. Natwe mwami tuzadusige, tuzatujane mu bwami bwawe. Impamvu zigomba gutuma dusenga buri munsi. Kwa nini maombi ya kila siku? Reba mugenzi wawe muvuge ngo amen. Kwa nini maombi ya kila siku? Kubera iki duterana buri munsi? Kubera iki duhatwa kuza mu materaniro buri munsi? Imibereho myiza y'ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza irangana neza n'uburyo murimo muhitegura mw'isi y'umwuka. Inyuma y'isi y'umwuka ibindi bihategurirwa ndabyo. Trouver les fêtes de naissance. Venez à la fin. Kera tukiri abana, umwana ageze anezezwa n'ibintu bibiri. Natangiye kubwiriza, gumaho pa, gumaho ngaho. Umwana ageze afashwa n'ibintu bingahe? Icambere ageze anezezwa nuko sazinduka. Iyo yarazinga umuvyeyi yageze gute? Yageze iriranwa kakanyamuneza. Kubera ko ari bugire gute? Ari bubona ubwisanzure hehe mu nzu. Nimba ari ikintu cyageza gifasha nukumenya ko umuvyeyi adahari, agasubira akanezezwa nuko atari buje ku ishuri. Ibintu bibiri byageze bimunezeza, kugira ngo abeho mu buzima bw'ubwisanzure, igitsure abe gufata pofu, abeho ahantu atabona ishusho rimuri hejuru, atabona igitsure ngo yishare. Hari abana bazabona umutekano iyo bicaye iruhande rw'ababyeyi, bakunda amakonje, bagakunda za weekend, bagakunda ngo ababyeyi bazinduke. Hari ikintu gitangaje cyane kandi kibabaje, kurumva Imana ntabwo ari ntoya ku buryo yo kubamo ngo abantu bayoberwe kwikurimo, kandi si ubusa ku buryo yosohoka ngo abantu bayobe ko yasohotse. Soma twihute, soma twihute. Abaheburayo 11. Soma tugende.
11 13. mutegere. Biblia iravuze ngo Biblia inasema abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babiroraga biri kure cyane birangizaga bakabire babikiri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashitsi n'abimukira muri iyi si. Rekera soma harya handi abandi ngo bapfuye bakizera uzopfa ukizera kurabona uzopfa ukihagaze uzopfa ukicizera ngo bo bapfuye bakizera bavuye muri isi bakikize gute bakizera ngaho 5 17 5:17 Biblia iravuze ngo musenge ubudasiba. Abobo se barinze kwizera kwabo nimbabona zashira urukunguzi. Abobo se barinze kwizera kwabo nimbabona zashira urukunguzi. Mbageze bareba gucya bahindukira barebe imyitwarire yabo mu kibuga barebe imyitwarire yabo kujya muri Yesu ngo bagahindukira. Ushobora kuba mwarize nabi cyangwa mwarakaruse cyangwa mwarahuye n'abarimo batize neza ntawuze utanga isomo atize ni uritanze uritanga nabi. Hari ikisi dutegerejeho hari ikisi idutegerejeho hari igihugu kidutegerejeho hari imiryango idutegerejeho hari ikidutegerejeho ntabwo imitsima n'ibindi bintu baduha babiduhera gusa kugira ngo dutange umusaruro tutange mu gihugu tutange mu miryango tutange mu itorero ariko biterwa n'abari ikibuga. Kwa nini tuombe kubera iki dusabwa gusenga buri munsi? Biblia yavuze ngo icyambere muvuge ngo amen. Abakorinto bakabiri 11:9 yavuze ngo ndatinya cyane ngo nuko yanzoka yoheje Adamu na Eva igihari. Inzoka yarindagano mukagira na rurema mwanaendwa no mujoka mwawira rurema iri mukabakera mwakola cyaha idaho ryanadaka la 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 yaravuze ngo ndatinya cyane ngo yuko yanzoka yoheje Adamu na Eva ko namwe izabosha. Turatinya cyane ko inzoka yoheje Adamu na Eva yamukuye mu gitereko cyaho yarari imukura mu sabane n'Imana ngo yageze agendererwa n'Imana buri munsi yari mu gitaramo cyaho yageze yumva Imana igatibuka bakabonana bakaganira live yageze abona Imana live. Bamara imwandika aravuga ngo kubera intekerezo aravuga ngo ratinya cyane ngo yuko yanzoka yo biryamye Kigali. Mutinya cyane yuko yanzoka mutinya cyane yuko yanzoka yoheje Adamu na Eva iracari muri tere mukasiga mwalikola uwanga tashubi bagalula mukiugo mulangize abishukuru binyu byo barimo mwe mwari bahirwa wahinduka barimi mukizihinga mubulishega mpakarekera yaho Kaini anayita umulumunane ebiriyo byanatangira. Icyakabiri kantambuke nuko twambaye umubiri nababwira ibyiza bitanu z'umubiri bindi mbabwira ibibi byabo bitatu
mbabwire icyo umubiri usobanuye, mbabwire n'icyo mugomba kuwukorera kigomba gutuma musenga. Muvuge ngo amen. Uyu mubiri mubona uyu nguyu umufurero yavuze data kano magala tuyambiti emwirawani gali manunu na gali bidaka tukagire kuti kano magala tuyambiti emwirawani gali manunu na gali bidaka tukagire. Kwa nini tuombe kila siku? Kweli kumubiri. Muvuga ngo amen. Uyu mubiri ubutunzi bwose Imana itashize mu butaka tiyabushira mu nyanja, nubwo itashize mu kirere yabushize mu muntu. Umuntu niyo reserve ikomeye y'Imana yasaguriyemo, itashize mu butaka, nibyo itashize mu nyanja, nibyo itashize mu kirere, yabishize mu mubiri. Icya kabiri nuko umubiri ni wo wonyine gusa atukuza Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Nuko uyu mubiri twambaye ni wo wonyine gusa mu biremwa byose niho Imana yabonye yotura muri surface zose, mu maplanete yose, ntaho Imana yabonye ubuturo yoba. Yabonye ubuturo gusa mu mubiri. Iravuga gusa ngo niho nzoba. Uyu mubiri bavandimwe, uyu nguyu twambaye, uyu mureba, uyu mubiri, uyu twambaye, uyu mubiri uratangaje. Uratangaje cyane, urimo ibintu byinshi bihenze kandi bishingenze, ariko nubwo umeze gutyo uriho ibintu bitatu tosengera ngo biwuveho. Icyambere Pawulo yaragwitegereje aravuga ngo uracyariho ngo wibwe ari w'igisuzuguriro, uko wasakoze uriho igisuzuguriro. Isaha iyo ari yo yose usuzugurika. Ni wowe wa mbere wubahwa, ariko kandi anytime ni wo usuzugurika. Anytime, isaha iyo ari yo yose usuzugurika. Icya kabiri wota agaciro. Isaha iyo ari yo yose wota agaciro. Isaha iyo ari yo yose ibi byose ukumubona no kumusaka ugaburira ko murawutegurira kugira ngo uzobe decompose igihe kinini, uzabona ukunuka nukuri kugira ngo ibintu bizawumareho umunsi, inyozi yezi guma guhonda kimwe cyusigayo. Uwo mubiri kubera kutawushurirwa, kubera kutawumenya, kubera kutamenya ububi bwawe, ubabushishe wabereye imbogamizi yo gutuma mugira aho muvana aho mugera. Uyu mubiri ni inyundo. Kanevuke, uyu mubiri ni inyundo. Muzihama rizari servir ibintu bibiri, rizaryubaka kandi rigasenya. Andehoro yico nta kindi zirafasha. Swa tuyikoresha ugiye kubaka cyangwa ugakoresha ugiye gusenya. Ibintu bibiri ariko indi hama rizarikora, rizarisenya cyangwa anytime umubiri wo gusenya cyangwa ukakubaka. Nasomye igitabo kirambwira, muvuge ngo amen. Kambagarare hano. Nasomye igitabo kirambwira ngo iyo Satani ishaka gutegeka umubiri, ishaka guhagika umutima, ngo izayifashisha umubiri. Ariko kandi ngo ni Imana ishaka gutegeka umubiri, ngo izayifashisha umutima. Amaboko adusengirira Imana, Imana ngo izayifashisha umutima. Umubiri muzamubona mu nama za ensemble générale, muzo kuzugira, muzamubona kakantu baza bakubita babacecekesha abantu. Muzamubona mu nama za ensemble iri iwacu bakurya niko bazabagira. Urusaku rwabaye bari mu nama, ukabona umugabo bita ngo ni imboso hari hakurya ku meza,
akubita aha yabwira abantu ngo umubiri uzoho umuntu ijambo wamaruka ni mwambura anytime ijambo muvuge ngo amen. Haleluya. Uyu mubiri ufite ibintu uzukomangisha uzukomanga ugira ukuntu uzukomanga ugakomangira umugabo ukazimya abagabo barabarivera abagabo barabanyembaraga ugakomanga wakomanga gutya ugahonda indirimbo ejo ugahonda ijambo ukaguhonda neza ugahakikisha neza gucecetse uzukwambura ijambo wazimije aba bagabo bose muri mukubona bari bitangaza mwiza umubiri niwo wabazimije kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga tagera we uyu mubiri yeme tuzamura Imana icyubahiro yeme atukuzwa Bwana w'amate. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Tugomba gusenga kubera ko twambaye umubiri uyu mubiri twambaye uyu nguyu ugomba gutuma usenga buri munsi wota agaciro isaha iyo ariyo wosuzugurika isaha iyo ariyo wova kuri tope isaha iyo ariyo Yose. mugende neza. Nta kindi kiza kigushobora ni ukusengesha gusa. Muvuge ngo amen. Yawe uyu mubiri uri mukozi utse umugabo ntiyibuke ko agira abana ntiyibuke ko yashatse ntiyibuke ko akibaho akibagirwa akananirwa twabye turutwa n'ibyaremwe inzuki kugira ibintu bitandatu itazikora. Muvuge ngo amen. Amen. Kimwe cy'ingenzi ntizirira ibyo kurya izigenda ese ni gute gutara iyo yatariye ku mawuwa izizana twatuzi ureba akanwa k'inzu kuko kangana izizana twatuzi kadukusa mu mutima. Icya kabiri habe niyo zo hahurira ari ijana nzizi iyo biga umutiba yavuyemo ese muri mu gutaha he kama hamuombe ni mudasenga ntimuzamenye iyo mutaha muzotaha ahatariho muzoza mwisanga aho mutateguye ni mudasenga Kweli. muzotaha muzoza mutaha atari muhira ndetse nimumara muryamire muzuke hake. Mugire ngo hari mwisho tambuka reka mbavuge ijambo rimwe gira tambuke muvuge ngo amen. Amen. Mungu ni baba baba wa milele nikiwa nawe sitapungukiwa na kitu. Haleluya 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 amen. Amen. Uyu mubiri kumuureba uyu mubiri watumaze abagabo watumaze abagore ingoti zihari zarashize n'ababanye mu manegeka no kubera kwihanganirana no gutinya umuco w'imiryango ariko iyo bitaje kugenda gutyo baba baratashe barasubira iwabo kubera umubiri kutawumenya. Imiryango ikeneye umusaruro w'ibintu bitatu ikeneye ko duhuruza amasengesho twakuya mu rugo muhuruze amasengesho muhuruze igitaramo mutani igitaramo gihuruke mu ingo iki gitaramo ntikiri mu gutaha mu kiri mu gushirira mu nzira muzi uko bizabigenda muvuge ngo amen. Amen. Buriya ngo urugambo ruza rukunguta tone y'umunezero par seconde
ukavana wari wasaze wafikari ya hanze ukamunyika ugasa nko bateye anesthesia ukuma ukavaho kubera gusa ko waganiriye ibitarizo mwiri mwira wani gani manunu na gani bidaka tugagire kuti ai gani manunu na gani bidaka tugagire kuti mureke mucumbikira aho ngaho muvuge ngo amen amen icya gatatu ngo tugomba gusenga cyane kubera imiterere ya tere muvuge ngo tere imeze nabi tere imeze nabi akumuri uratse muvuge ngo amen amen kubera imiterere ya tere kubera uko tere imeze nabi tere imeze nabi komesha kibu utawalea kiri zangu Bwana uifundishe roho yangu habari za mbingu sikizeni kizazi changu Mungu anaishi ibibazo bitatu biri muri tere muvuga ngo amen muvuga ngo tere imeze nabi ni ibitangaza naje kubabwira ngo tere imeze nabi bitume musenga kubera ko tugomba gusenga buri munsi nuko tere imeze nabi muzi ikintu kiri muri tere yeme muvuge ngo amen amen Hezekiya ngo asingiriye ubutegetsi ngo aragenda yirukana ibigirwamana byose arabisohora aratarama ashingura za shera afata ibiheko byose abikuramo kugeza ku rwego rw'aho Imana ngo yatekereje kumwimura Imana imutumaho iramubwira ngo Hezekiya igihe cyo kugenda cyageze tunganya ibintu Hezekiya abiyuvwe anayamitondera ukuyitakira anateta erurema kagaragariamisha gonga gukolera Imana ngo ikicumva ngo Imana y'urukundo Imana y'urukundo ngo yumva amasengesho Hezekiya ibwira Yesaya mwene Amosi iramubwira ngo Yesaya iramubwira ngo hindukira je kubwira Hezekiya ngo numvise ibi byose ngo indwara Imana irayimukiza ariko iramubwira ngo kubera ubujama n'ubushuti mwongerera imyaka 15 yokuba ariko muri iyo myaka ya nyuma muvuge ngo imyaka ya nyuma yo muri tere asiga hari bishije tere muvuge ngo asiga hari bishije tere asiga tere imeze nabi mu myaka ya nyuma ngo ariyunga dufite abarefera babanje iby'imbaraga babonye aho Imana ikora bahanuye abasengera abarwayi ariko ngo baje kuva muri tere basiga bayangije none turi mu ngaruka zabo turi mu ngaruka zo kwiyunga kw'abarefera n'abapagani ngo afata abanyababuloni ngo abereke intwaro zose ngo arabatambagiza arabatwara ngo abereke intwaro zose z'agaciro Yesaya aramubaza ngo Hezekiya n'ibiki wakoze iyerere wakoze ni nyabaki aravuga ngo habe nabo mu rugo rwaje nta kintu cyose nterekanye
papa pole sana, pole sana, tere ndimeze neza, tere ndimeze neza, pole sana, tere ndimeze neza, pole sana, tere ndimeze neza. Ngo arafata aratambagiza, ngo arabishisa arabasereza, ngo abereka intwaro zose zo mu itorero zari ziri asiga, ngo abereka bagomba gutangirira. Baravuga ngo Imana iravuga ngo kubera Ezeki, kubera iki kintu ukoze, uruzaro ruzagukomoka ruzagenda rimenya ko iki kintu ukoze abahungu zibyarira, ngo bazobahindura inkone bashibwa baje gukona. Iyo umuntu yavuye muri tere yamavuga ngo ese bitwaye iki, ngo abahungu banje nimba bazaba ari amahoro, ngo bamaze kubakona, ngo ariko bakaba amahoro, ngo se ngo niki bitwaye, asigatere nabi, ngo akifama gutya ayisigira umuhungu wiwe witwa Manase. Muvuga ngo amen, amen. Manase ngo akandagira gutya muri tere, akandagiye gutya aho se yaravuye, akora ibyaha icumi, akora ibyaha icumi. Manase yinjiye muri tere, yari imaze kwandavura, tere yari imaze guta agaciro, ngo yinjire. Muvuge ngo amen, amen. Akora igitangaza, ngo azana abarozi mu ikanisa. Manase azana abarozi mu ikanisa, kandi tere ntimeze, tere ntimeze, abarozi baje mwi ni bande babazanye n'abashu. Icyakari ntiyazanye abarozi gusa, ngo azana n'abaza bashika, akurura buriya hari amoko y'abarozi sinyakora kuko siyo nagendereye, ariko ndababwira amasinga ngo azana abantu baza bashika, azana baza bashika, azana n'abapfumu, uko indaya zari iruhande, azana ibintu byose, ngo arazana byose, ngo abyinjiza mu ikanisa. Imana iravuga ngo mana Imana iravuga ngo Manase iki cyaha ukoze sinzokubabarira wowe. Imana yaravuze ngo izomunyuguza nka kurya umuntu azanyuguza isahani, izomwoza imukungura. Ibibazo byo murite kandi izo ntwari zitwaye neza mu kibuga. bako tere ndimeze neza, mwe muri mukona imeze neza, muri mukona tere imeze neza, ariko iterera iratangaje. Umuntu urimo kwamucisha undi urubanza nk'ubu tuvuze, urubanza akaba araruciye. Imana iravuga ngo Manase, wowe Manase, kubera ibintu ukoze, Manase we, kubera ibintu ukoze sizakubabarira, ngo nzokunyuguza ngukureho kakwa kundi umuntu azayinyuguza isahani. Imana iravuga ngo ndakunyuguza sinzokubabarira ikizazi cyawe. Imana mwirinde guhinduka itangiriro ry'amateka mabi, Imana ikazabavugaho nabi kubera imyitwarire yanyu. Mwirinde kuzaba itangiriro ry'amateka mabi, Imana ikazabavuga nabi kubera imyitwarire yo muri tere. Muri kumwe n'abashumba bavuye muri za tere, reka kuri kamera. Muri kumwe n'abantu bavuye muri tere, aheruka gusengera amapepo mu Mibunda, abandi baheruka kuyasengera tuvuge i Gahoro. Muzamwita kuyareza umubaze ngo ese niki wasize muri tere, muri tere wasize iki?
yageze aho agafata uwamuhaye ikimasa akamamukurura akamubwira ngo ngwino uje kuri teoloji ngwino ngiye kugenda mwene wacu umwe yafashe umugabo w'umusizi aramwohereza ngo ashike i Burundi amaze atangira gusinda kubera inka bageze babaheza inka yamuheza ikimasa akamamukurura akamupfunda muri teoloji ngo azamuraga ikanisa ifite ikibazo muri terenti imeze neza amavuta adaturuka mu gitaramo, amavuta aturuka ku mafaranga, amavuta arahaha yakora, amavuta hayazunguka. Igitara zawe n'umwuka zumuka, icyazawe n'umwuka gifite originalite na ADN z'umwuka, icyazawe n'umubiri n'umubiri. Anytime isahi yari yose agushumbe akureke n'umunyamubiri. Nainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatokea wapi? Mungu ni Baba, Baba wa milele, nikiwa nawe sitapunguka. Tuzamuri mane chuero yeme. Haleluya, haleluya. Tere timezeneza. Muraisigaramu. Terenti meze. Tujya kuchakane. Muvuge ngo amen. Amen. Imigani we. Pete la coste. Zebre de l'Ecor. Imigani 22 umurongo wa 5. Wahageze. Hasomegira gutegeka. Ngiye kurangiza. Muvuge ngo amen. Amen. Ngiye kurangiza. 22 15. Yakora conclusion. Bibiliya iravuze ngo ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni hana izaba umucaho. 22 kuri 5 mu migani nasomye 15. Oya 22 no kuri 5. Bibiliya iravuze ngo amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi. Amahwa n'imitego ngo biri mu nzira y'iki? Ariko urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Icara. Ariko amahwa n'imitego biri mu nzira. Mugomba gusenga buri munsi kubera ko amahwa n'imitego. Nasomye igitabo kiravuga ngo umutego ugira ubushobozi bw'ibintu ibi. Umutego. Muvuge ngo amen. Ugira ibintu. Dore. Hari umutego wo gutega inkware. Mwaraziwo. Inkware yageze iterwa n'indete. Bakareba uko izitera. Ko mama bazi kwitegereza. Bakitegereza. Bagashira kanyuze hano. Ikamizi hayitora. Igatora. Ikaruye igatora icyanyuma. Amazi ugashiruka. Abarakati. Amazi kakayineza. Muvuge ngo amen. Haleluya. Tawategesha inkware ngo itegesha amawaya yo gufata imbogo. Abatezi baneza hari insinga bazabita ngo nibirabo. Hari imitego yo gutega abagabo. Hari imitego yo gutega abagabo. Hari imitego y'abagabo. Hari imitego y'abagabo. Ngiye gutibuka mu gitaramo.
cyose bakuba gusa bagize icyo bafatisha tibita kuri depanse bashora uko bashoboye puruvike gusa bagira icyo bakura bagira icyo bafatisha nuko Imana igumugisha kubera imitego kubera ku isi irimo imitego hari imitego iri imbere y'ubuzima bw'abantu hari imitego iteze agatora ngo karatera agakorasi agatera akambere agatera kakabiri ngo mama we agatera kagatatu bakamushashariza agatera kaka yose karasitera atayasenga atahaye acha afite gutuvuta yakuye iwabo cyangwa muri interina agatora kano agatora kandi yamara agatora kanyuma mumumenye mumuyeke uye shetani ukahenda damu na Eva atashagirega nabuna kitulabesha nakuteranya utayemere mudakome wakabateranya mumumenye mumuyeke uye shetani ukahenda damu na Eva atashagirega wakabateranya menye mumuyi uye shetani kahenda kamuna kashagirega nabuna kurane kayeme muzamuri biganza muzamuri biganza muzamuri biganza mugirire data gutya muzamuri biganza mugirire data gutya muzamuri biganza muzamuri biganza yeme nimunyamara dusanye imbaraga z'ibitego imbere y'ubuzima bw'abantu mwese ibiganza dusanye ibitego kubona bakundwa bitubari hano sene 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 kubona bakundwa bitubari atukuzwa Bwana wa majeshi haleluya imitego 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 ingahe itanu nimureke ngikono gira nsose muranyamereye yeme muranyamereye imitego itanu iyo shinguse gucya mu masengesho gutya iyo uvuye mu maombi gutya kandi ya maombi yakane ya yandateye ubwoba ya masengesho yanduvuga ngo wiyirishe uvuye mu masengesho y'imisi nka 70 bazamwa gutahaho nijoro uwo munsi amaze bakakuvuruka amaze bakagira gute
amaze bakakuvuruga mu nzozi. Dore ngo nuzawerekwaga amaze bakamuvuruga mu nzozi. Baza bakuvuruga uvuye amasengesho gutya, baza mu nzozi. Abana bisi bagira ubwenge, bagira deployment iteye ubwoba, bakakugenderera mu nzozi. Baza bagutera mu nzozi, bakakumvisa ugahebeba, bakagutera. Ese muzi impamvu zituma batera mu nzozi? Umurongo w'inzozi turotera mu birere bine, tukarotera inzozi z'uburyo burindwi. Ubwo buryo burindwi kugira ngo tugeze ku musaruro bukagira ubusobanuro 14. Ibirere bine bituma turota. Sina muda. Ikintu cyambere ibyo wirutekereza zokurotesha. Aho waraye mahali ho tumurota. Imana yo kurotesha, Satani yo kurotesha. Umurongo privé w'Imana izigenderera mu muntu itifashishije intekerezo ni inzozi. Murongo privé, line privé y'Imana. Murongo privé w'Imana. Amaze bakagukoroka ukibura. Baza kugenderera mu nzozi, babona mu nzozi ntibagufatishije bakuvuruze ngo bikunde, bakishira muri faze ya kabiri, bakohereza intumwa abahanuzi b'ibinyoma. Umutego wa kangahe? Bakohereza abahanuzi biki? Amaze bakagupfunyikira. Bakohereza abahanuzi b'ibinyoma, amaze bagapfunyika, bagasiga uko kose ko barashaka inzira zo kukuyoza ngo barebe ko uwo urindagira. Barakurindagije mu nzozi ntibizakunda, bakakohereza abahanuzi biki b'ibinyoma ngo baraje begera Hezekiya, begera Nehemiya, baramubwira ngo Nehemiya we, iri joro urapfa. Nehemiya twerezwe, iri joro urapfa. Baramubwira ngo Nehemiya we asumvise anaya mitonde solama oketi la garde popela hekima atola imitation etipa shipre esolo metizaka baba baratize mu gitaro. Nehemiya aravuga ngo ese kanje noja mu ikanisa ngahunga nikica bahinduye bikange kubera kudasenga. Muri bikange mwarashize mwarakangitse. Zabohereza hano hanze hari abahanuzi bapirasi. Isi y'umwijima imaze gupirata, ifite abahanuzi yemera, ifite abahanuzi bari muri tere, ifite abantu babazanira amakuru. Azaza akaguhanurira abiri ategereje kumwongerera 3 y'ukuri wabwiwe n'Imana, akaza akakubwira ngo mbwira, akakubwira abiri, yamara gahiga ko wowe umwongerera 3. Iyo umubwiye 3 azabona hahera kugira ngo ubuzima bwawe burindagire. Akaza yicara guhamagara, akababunye icyashara, akaza yicara gukanga, akaguhoza ku mugozi. Kirize yamukubita akavuga ngo urapfuye, ngo ngiye Mombasa. Abandi bakavuga ngo babonye ukuboko k'umuzungu ngo kuri Tanzania, ngo shura matike. Abantu tibakicishimira n'ubutunzi bafite, tibakicishimira n'imibiri yabo, tibakigira umwanya wo kunezererwa ubuzima bafite n'imibereho, kubera kurara bicaye ngo ko barikanga ngo barapfa. Ninde wakubwiye ko kuzapfa? Ko ni kutazapfa ngo wicwe n'inzara, uhumure ntabwo uzapfuga isuzugurwa. Wowe humura ntabwo uzicwa n'inzara. Ninde wari wabonye itumi inyoni yaguye ku gasozi ngo yicwe n'inzara we? Ninde wari wabonye itumi inyoni yaguye ku gasozi ngo yicwe n'inzara we? Uko ni kutazapfa ngo wicwe n'inzara, 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 uko
uko ni kutaza ngo wicwe n'inzara uko ni kutaza ngo wicwe n'inzara uko ni kutaza ngo wicwe n'inzara tugiye kubasezera ndaho kugezaho nico chanzanye tuvuge ngome haleluya nyabanya barakuvuza mu nzozi biraza bakakuvuga bohereje intumwa z'abahanuzi bikanga muvuge ngo amen bazabohereza intumwa za live bazabohereza intumwa gutya imbona nkubone isi yaguhize ikabona yarakuvuze mu kirere cy'inzozi ikagushaka ikakohereza abahanuzi ikabona warabagenzuye Nehemiya ngo arabagenzura ngo amenya ko ari intumwa za Satani ngo kuko muri bamwe babo ngo bazaga kubaka ngo bari baturanye n'abanzi babo ku misozi Ezekiya arabagenzura Senikerubi ngo aramwandikira amwohereza intumwa za live aramubwira ngo Senikerubi Ezekiya aramubwira ngo yewe Ezekiya uzi iby'Imana zacu zakoze bamuhera makuru AZ bamubwira Imana z'abanyamahanga zakoze ABCD ni yihe Imana izagukiza ufite iki Ezekiya we wishingikirije niki kizagukiza Imana zacu niki uzi icyo zakoze muri mukwirwa mubara makuru y'amapepo yakoze mu Rwanda muri mukwirwa muharura impanuka zatewe n'abanyamapepo timugira akanya ko kuganira iby'Imana ibiganiro bya umwanya munini no kwicara muvuga abana niwe umukristo tazavuga mu kanwa k'umukristo ndiyabamo tazatinza mu kanwa ke abana niwe hari abashoboye tugomba guhora tuvuga kandi tugomba kwigira bazokohereza intumwa za live muzuko zazigira zazamaza zikavuga ngo se uza makuru uyu mugabo arakwanga bikomeye ngo numvisha avuga ko agufite umugambi mubi ngo uzuko tubyagenze akagushira muri insecurity nzashimira umuhungu bita ngo nitwari reka mbivuge kubw'inyungu zanyu nagiye kumusura umunsi umwe musura mpayimubwira amakuru y'ibyabaye iriya ruguru mwumvishe muganiriye amakuru y'ibyabaye abantu bari basa n'abafanyikiwe ngo amara arambwira ngo kuva twabana wari utarampemukira bingana gutya ukuvuye iriya uje kumbwira amakuru y'intambara usanze mu gitaramo kuko aya makuru mbwiye amariye iki ariko amakuru muri mu kuvuga abamariye iki aya makuru muri mu kuvuga aya makuru abarimo aya makuru muri mu kugenda muvuga aya makuru muri mu gukura mu gitaramo abamariye iki aya makuru abamariye iki kumenya basambanye bigufashije bikongera iki kumenya barose bibafashije iki amakuru muzamuvuga niko abafashije
abongerera iki perimeze umutego wa kane iyo babonye biranze ngo abafilistiya babonye ko Samsoni byanze ngo alikuwa amebaswali babonye ko byanze barabanga se watunaniye uyu muhungu watunaniye muri aka karere tumugire gute uyu mukobwa wananiranye tumugire gute ku gisirima cye gisaza kwaza yusuzwa tukabura uko tumujera ngo yageze azamuka akaja mu bitare byahita ngo akaza kubita gukinkokora mu mabuye kugira akimura kugira ngo atika mu bantu kubera uremere n'imbaraga yari afite kugira ngo zitagera mu bantu ngo ashiyo baravuga ngo ese uyu tuzomufata gute papa ushobora kuba uri kuri table ushobora kuba uri cigwa ushobora kuba uri cigwa mu karere izina ryawe riri kuri table ushobora kuba uri cigwa ituru yawe igeze ushobora kuba ari wowe ugezweho uri cigwa ari wowe sujet du jour ushobora kuba ari wowe cigwa cyane genda neza uziko Yesu yavuze Yesu yarababwiye ngo Petero ngo Satani yabasabye ngo abagosore ngo kwa kundi ngo bagosore ingano amubona nta Imana Yesu ntiyabanza gukorera intumwa zose gahunda aravuga ngo ngiye gusengera kwizera kwawe kugira ngo gukomere ngo we numara gukomera ngo uzosigara ukomeza basigaye tayo ni strategy bakoresheje tayo ngo bafate ishashi yabo amaze bamugereza hehe bafate ishashi bafate iki ishashi amashashi niyashinzwe guhiga ibiri mu mutima bitamenyekana amashashi niyashinzwe guhiga ibiri mu mitima amawaya ataza bafata amashashi azagerayo baramwitegereje baravuga ngo Samson kubera kutunaniye bamubwira ahinduka asije bariga baravuga ngo yadusakuje none twananiye adukojeje isoni igihugu cyose kubera ko adukojeje isoni dukora iki baramubwira ngo genda tujye gusuzugurika kandi sitwe twegera dusuzugurika nasora susuzugurika amaze derira aramwegera amaze derira ariko Kigali rimwe amashashi ubunyana amashashi ndabarahiye ntakikirinda ariho ariko phrase y'ishashi nayo izukunye mbara kuri shashi baramubwira ngo ugendere kuri mission amen muracyakene kumva aho dore icyo bakoze ngo bategura ishashi bategura bakamuhanda ukundi mukazamubwira ngo bose boherejwe hano baje gusenga aba bose se muze makorari muzamubwira ngo numwete kuririmba kuyahe masengero kuwuhe mwete nyabuna ucire hasi uwo mwete barabohereza bamaze kumwohereza baravuga ngo uyu nguyu kubera ko yatunaniye bohereza Delila amaze ngo aramusinziriza akamubemeleza
amaze ngo amushira ku bibero. aramuhororeza Bagabo muri aho aho n'abagore muri hano nimudatanga keya neza harabashinzwe kuzitanga mu cyimbo cyanyu. Nimudatanga keya harabazo bafasha kuzitanga ngo aramusinziriza kurumva pa amushira hehe vuga bakabona ntavuga yewe imbaraga zawe zibari ngo ari yumanganye vuga wabaye gute imbaraga zibaye ngo bari bamusezeranije ibiguzi bikomeye. Satani kuguha inzu ntaco bitwaye, kuguha etaje bitwaye iki, kugusinyira sheke n'imodoka bitwaye iki, niki bitwaye isi y'umwijima, ariko higa ubugingo ibufate hatagira ukwambura ingabire yawe, rinda neza icyo wawe, hatagira ukwambura ingabire yawe, rinda neza icyo wawe. Isi izotanga finansema, isi izotanga finansema ku buzima bwawe. Umunsi uzoba sije d'ijuru ari wowe ugezeho kwigwa mu karere, yiteguye gutanga ibyishoboye zose, ariko bakakuzimya ntaco wogurana ubugingo. Yesu yaravuze ngo ese umuntu uje umumarira iki kumuheza ibyisi byose ngo yamara akabura ubugingo buhoraho. Bimaze iki? Bimaze iki? Bimaze iki kubaha ibisabwa byose ariko mukazabura ubugingo buhoraho? Bimaze iki? Reka ndangize gato, urambabariye reka ndangize, reka mubwire ndangize yemwe zogaruka ke tuzamura Imana icyubahiro. Uracagira ibanga cyangwa ishashi ryamenya amakuru? Hari iki kikuba mu mutima? Hari iki kikuba mu mutima? Hari icyo gitunze? Ngiye kuri conclusion. Urwego rwose Eliya yasenzemo, ndakonkilire ndarangije iminota 5, muvuge ngo amen. Urwego rwose yasenzemo, hari amafazi yabayemo yamusabye gutinda ku mavi, arasenga kugeza abonye ibisubizo. Ngo yazahudumye akabwira umukozi ngo genduje kureba ku nyanja, genduje kureba ko hari icaje, ngo agahebura, arapfukama arasenga kugeza abonye agacu. Ngo akihava imbaraga yari yakoresheje ngo ziba zamurangiranye, ngo atahe ni mugoroba, atahira ku ijwi ryande rya Yezebeli, yibagirwa imbaraga zakoze ibitangaza zari zimaze kwica abahanuzi. Uva hano mu gitaramo ukava hano wujujwe, ugatahira ku ijwi rya Yezebeli, ngo aryumve, ava mu muhanda aragenda, ngo aje kwisabira gupfa. Ngo agereyo akora ikintu gitangaje, marayika amaze kumugaburira, ngo yarategereye. Reka ndangize, muvuge ngo amen. Ngo arategera, Imana imaze kumuvugisha, ngo arumva, yumva ituru ya mbere, ngo yumva n'umuyaga gusa. Muza muno mukumva iki? Murimo kumva iki muri iki gicaniro? Niki murimo gutaha? Murimo kumva iki cyangwa murimo gutahira ku muyaga? Ngo arasubira agira umwete, arategera, ngo asubire gutegera, ngo yumva n'igishitsi.
bamwe baviriyemo mu muyaga abandi baviriramo mu gishitsi ngo arasubira arategera ngo agera ku ncuro ya kane ngo yumvijwe ngo rituje ryo mporera mwananiwe gutinda ku mavi ngo mutinde mutegere mugeza aho mumvijwe igiki ry'Imana nukuguma ku mavi kugeza twumvishije Imana ivuze nugutinda ku mavi kugeza twumvishije Imana ivuze mwaka mabwire bitangaza ikinyoma dufite muvuge ngo amen haleluya niba ijambo ry'Imana riza rivugwa ntiwihane ukundi muzi hano abashumba banyu nibo bazabo muri bo urwego usirimbamo hano rutaba mu ikanisi wanyu bari abagabo nibo baza bavuga ngo turabatenze wa uzobatenge aha mu kabiri ni mu rwego mukorera mwana mu kabiri zitangana n'ubwo mukorera mu makanisa yanyu muvemo mwaje kwirelaxinga mwaje kurelaxinga no gushaka ubuzima bwaho no kuza gushaka ubuzima bwaho igisure kitari kugira ngo mutabona igisure c'abavyeyi mwaje kwihenda no kwihoza kugira ngo mubonaho muza kurelaxinga ubuzima mubonaho musimba hatari igisure hano kera hari kenshi bavuze ngo hano biruzuye hano igitsure kirahari subiremo teriza sobanura ibintu tampaka yaravuze mu akasege ngo baramubashije ngo siye tugiye impaka kuzubuga aravuga ngo tampaka ngo utahi wabo ngo ntawuze umurangira inzira ngo nimba hasi tuzahurireyo ibi dukora bitarimo kwihana ibi dukora bitarimo kwihana ibi dukora bitarimo kwihana ibi dukora bitaherekejwe no kwihana bitarimo bidakora mu mutima bidakora ku mubiri bidafurema ubuzima maisha yasiyokuwa na utakaso senil parnil nubusa buri hejuru